Zanmim yo bonsoir, comment nou ye? Lem te fe video sou coronavirus la, e video a te go viral, ite ale kote ke nan paket peyi an pil moun, te we video sa. Monshe, mga isen telman jurem, lem komanse lir komante yo, si mpat kite, petet mde kajen ba pou m kriye, pou m atriste. Mte di a isen yon sa pal teste, pase m kon suspisyon, gen le test kit yo kontamine, e yo tou gen coronavirus la da yo, e pi e sa fè tout moun sa vin pozitif pou coronavirus. Gen di yo ranse ma pranse, radote ma pradote, ba kon sa ma pale ya, mba sosti mpa se la. Gen menm di, oh sa va menm konan yen, e ma plop pase nan l'hopital, yo pale mal yo jouem. So nan dimanche la, ve 1h de l'après-midi m'gade, mwen nan Floride seulement, gen 15.300 moun ki teste pozitif pou coronavirus. Mande bon, grand matin sa pou a 1h pou rete jwen 15.300 moun. Ndi kote ba sa sorti, ndi kon sa gele bagay ya fè test yo deja kontamine avèk COVID-19. So men yon nurse la ki dilte ava nan l'hôpital li menm avèk l'hôpital la, yo fon recherche pou kont yo, yo pran 2 swab, bagay yo teste moun yo, san yo pa pase yo nan ken moun, yal mette yo tou le de swab yo gen coronavirus, san ki yo pou pase yo nan ken moun. Sa ve di yo tou vin avèk bagay yo tou kontamine, tou infekte, yap mache tou yo moun. Chak moun ki teste koun ya, ap become positive for coronavirus. So mte pale yo te di ranse ma pranse, ebe koun ya men verite ya, nan figi yo la, kome chen fresh ta di, ebe men an dada nou. So, moun ki konen nou to eklere yo, mte di nou ret la ka nou pran remed, pale nan l'hopital, pale teste, an pil di moun sa, tente ma pale, ebe koun ya men verite ya. So, mte fe profesi ya, ebe koun ya men akomplisman profesi ya. Zami mi a bon entendeur, salu. Malè avè ti patwe kokobe, moun ki vle kontine teste, do it, men, pi gano pat di, grego pat di nou sa. Men pou evla nan figi nou. Bye bye.